Bismillahirrahmanirrahim. Ой, туғандар, мына Құдай деп ұлым өкөз суына шығарып қойдық. Атайын мына көше жақты қаратып қойдық. Кимде ким ошол су керек болып қалса, ажатқана керек болып қалса, үйге бірдеме қойыш керек болып қалса, еш қандай тартынбастан келіп пайдалана беріңіздер туғандар. Ешкім жаман көрбейді. Анткен шариат ушул экен туғандар, элде болсо, эл ичинде менде болсун дегендей, эмне оокат албайлы, эмне оокат кылбайлы, ошол элге пайдасы тийсин деген ниетте алышыбыз керек экен, пайдаланышыбыз керек экен да туғандар. Ошондон чыгарып мына үйдө деле киши балоо жок болобу, мен илгеркиче эшти тиретип эле коймой алып кете турган деле оокат жок. Эл кызыга турган деле, жөнөкөй жашоонун пайдасы туғандар. Эле тиретип турат болду. Эшти ачасыңар, коппойсуңар болду, маселе жок. Анткен чындыгында бул жолдун бою болуп, ар бир өткөндө кое турайын, ала турайын дегендер болуп калат экен. Жетишпей калса, көчөнүн башында үй бар, ошого коппой дегендер болуп калат экен. Биз ошонун бардыгына кызматкарга даярбыз тугандар. Ошон үчүн ушун бардыгын Алла берип атат. Аллах Таалага чексиз мактоо шүгүрлөр болсун тугандар.